Pozdrav momci, so vas je Civjato i danas snimame sam let's play na serveru New City. So nas je i Rodrigo Falcone pomaga me na igrači i znači sad ne možem da se topam na SMS piki snimam, ne možem se ja sljedeći će pomaga me i će se vozim so Rodrigo i tak. Pa ajde da započnemo. Hehe, vidi go, Rodrigo, slušaj, gledajte što pišo. Hehe. 2-0, Rapa, Vožma, Anna, sad Hrapa. Eto taka. Znači će pomaga me sad i na gama neko što treba se pritom. Vidite jako kada je tamo. Dobra, to ovo kick. Žitska ismet. A, komandant. Pozdrav do Anminiter, site i game masterite, što se inka. Taka. Šostori ovaj lifehack. Sigurno skoka. Vidi. Pozvijemo. Torillero. Bravo si. Rebel. Oj, dahaj sigurno. Ne. Ove. Haha. Unnamed 83. Eto. Znači ne može na nije oти вдъха, а ние сме с кола. Да беше някак му помогнем, ама... Гледай той водах. Фу. Много се ме мака. Ясно е пора. Mislim da kao, da, sredno 170. Paul Hernandez. Ona pari barat. I to po sebe. Gama. To po sebe.
imate u description link, a i koji ne poznaje servera isto ja ne ima u description. Samo da znajte. Kaže bi pa. Ne može. Aj, sad da vidimo što je nešto. Da, pomoži me. Počekajte malce. Izvinulo malce telefonom izadzvano, tako da ja se vraćam nazad i produžuvame. Irac, izgleda Irac vam blize. Dobro, nema vrska. Znači... Ušte, 4 časa za 2 rep. Sada se privozim še malce sa Rodrigo, pa ću privršam video ovo. Hej, vidio se top na Softfly ovako. Frp. Da, može, znači... evo da mi ključam poslije jedan pause. What the fuck? Moj čalit vozi. Bravo se, afak. Dobro, može se. Si izvinjavam, pak. Znači, evo, Tutuš Vasilev, pozdrav do nego. AFK, potreben za rap. Znači, evo, privršam video, бидејќи
Абе, сега ќе ме прави тјорав ли бе, еве сум прв сум. Пријава, прв пат. Значи, со видео готово, превршуваме, доколку ви се допаѓа лайк, субскрайб и друго, не знам што да ви кажам. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!